Ben are ngaci ing pakuna maksiat selingkuh puntil-punan kalaki na orang tepak kehe kok ki ampo adekan deen kecuba na tetangga ki ampo nyarian salah na orang lain makilang ngaci keng mun kelakuan cuba ni kapakunta ambu ni kata pantes cek pun kajing nabi karena Quran ni kebeni perlu ibu cama lolo tapi perlu iya malaki ambu cek ampo be cuba aki tatang kan sini kau yang tepuk ben sesoki apa lek cek cerek tepuk ben semalar ya apa cek kalau ngemitasi apa na boleh kalau ngemitasi maki kalungan to ngerasa pe torot sepenting aku ilek RTB ya cek sini kemakin saya benaku bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga. Beda apa ibu dire kan? Nyampit asik ya kok. Memberi kata-kata ya kok. Minta kata dia. Ini bagian aku laku kata-kata mun. Jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Ini kecepon penciptanya untuk memuji Nabi Muhammad. Kecepon Guru Safruddin Bartukura Banjarmasin dipopulerkan oleh Arafik. Rambutnya yang panjang, ikal dan bergelombang. Ini kan Nabi Muhammad saya maksud. Nabi Muhammad ini kan obung lanceng sebahu bergelombang. Lok pleker tak lurus. Bagaimana hatiku tak merasa bangga. Orangnya ramah tamah berbudi bahasa. Tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh bahagia, aku bahagia. Jangan samakan dia dengan yang lain. Dibubak lekor bahyoba pepe kalompang bibir ceruk saloni mis madu korang kebayan cukemi. Selambat lagu kan Nabi Muhammad makin yoba tadi lagu cinta. Selambat lagu cinta makin bah yoba tadi lagu solawat. Beda solawat seni kan ada nah. Ya Rasulullah salam Allah salamun alik. Nih ke lagu asli nah. Hamtum jawahungge. Iya, tabah ada iya. Kula mung kurapi datu bah sokong kak, neraka jahanam. Boleh ketu. Mik boleh yu mbok apa yo nganyar depak dah yo bareng kok. Coba kula pidatu bah ngocol. Ham yar he tumhare दिलदार है तुम्हारे हमसे मिला करो कोशिश budu banget ini nanti orkes mereka nak kaki kita iya bu begitu dia ada gelar pelan bah bocor lak palak tahun kayaknya ada ke budi budu kapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم
wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, guru badan kaula juga guru pada ajunan, sekesempatan mangken hadir kak di tempat ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Raqib dek salerana badan kaula sangat tamulja aki. Ajunan semulja Kiai Haji Fathur Rahman juga sangat badan kaula taati, badan kaula ta'zimi. Wa man indahuma minal ulama, ajunan semulja Kiai Haji Abdul Qawi Idris, Kiai Haji Abdul Qawi Idrus, ajunan Kiai Haji Suhar, ajunan Kiai Haji Siddiq, ajunan Kiai Eto, ajunan Kiai Sugiamto, ben seteja para kiai, seteja para guru. Nyuun sapora dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim dan hormat dak seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Tokoh masyarakat, pemangku desa setempat beserta aparatur desa, baik di tingkat caleg otaba apel, pasukan Banser yang ikut menertibkan terlaksananya acara Jamiah Sholawat Juk Pareki, siampun mimpin pamausan sholawat mulai dari awal. Sahibud dakwah yang berbahagia jika dito Bapak Kuswadi sareng Ibu Juhartati, dan juga hadir keluarga besan yaitu Bapak Murham sareng Ibu Layyina. Saya kesempatan mangken tasakkuran walimatul arus antara Ananda Wadiyatus Salihah kelaban raka tercintai pon Mas Wa'id AM SH, berseteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat dek keseteja ajunan badan kaula amul ja'aki dan badan kaula yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah kaula ben ajunan sareng Allah kesempatan semangken paringi nikmat seakal tekel seape tampe. Sepertama kaula ajunan paringi nikmatul Islam wal iman. Semoga nikmat Islam dan iman secekak ida de kaula ajunan sareng Allah tak ibu tabuah, sareng Allah tak elak kalah sampai kaula ben ajunan abali da Allah kala ben catatan husnul khatimah. Nikmat senomor 2 kaula ben ajunan sareng Allah saat semakin paringi nikmatus sihah wal afiyah, sehat badan sehat akal. Kalaban dua sehat jika kaula ben ajunan bisa apolong dalam keadaan jumper saat mangken. Semoga kaula ben ajunan terus paringi sehat, kaula ben ajunan terus paringi beres, paringi penyakit menter sareng Allah tuli yang ka si dalam keadaan songkan bi Allah paringi sae ajunan sesehat menter terus paringi kasai yang dalam keadaan lanceng umur sesampurna. Senomor 3 kaula ben ajunan paringi nikmatul ijtima, nikmat tak bisa along polong dalam keadaan ibadah. Kak dinto nikmat saya paringaki bi Allah dak ka orang saya pele bi Allah. Malemangken ajunan bisa hadir ke tempat si ibadah kak dinto benikeng ajunan tak andik lakoh, benikeng tak lesoh payah eja kajah andik lakoh etina aki banyak sing nganggur mangkene kapang tapangan main HP. Ajunan seentar kak kanto benikeng kolante lima romana semak berdesi dari jauh de pak entar kak kanto sementara semak-semak iling celing tak ikatela.
mak bisa sagak dinto hadirin pengajian nikah karena ajunan bisa entar ke pengajian melembangkan sama sekali beniking nunjuk aki sampian nikah pelak beni sampian bisa entar ke pengajian melembangkan beniking sampian hebat punten situng tandeking sampian epele bi Allah ebedati orang selamat dunia akhirat. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah dek kelakuan bagus ni kesengkakapi hadirin cak kutu keng kaula ben ajunan sejauh dari zaman ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ni ka andi santre na Kanjeng Nabi ni ka kenal kalaban sebutan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah gak dito jumlahna tak kurang dari 70 orang hadirin. Sekitar 70 orang. Patut Kanjeng Nabi itu mana debu khuffatin nar bisyahwah wa khuffatil jannah bil makarih. Swarga nika edeng-edeng kelaban perkara seeka sengkai tak ikendai kelaban nafsu. Sementara neraka nika kelakuan secocok dek nafsu na kaula ben ajunan. Sampai dalam kitab hikam ben sarana nyata aki sareng ulama. Mun beda dua kelakuan ibadah. Situng ibadah ni kesampian seneng ngalaku. Situng ibadah ni kesampian tak seneng ngalaku. Maka cepun ulama epakun entari selok seneng nikah. Karena mun pas sampean seneng ke kelakuan ibadah nikah perlu curigai takut ibadah nikah takut tak lillahi ta'ala hadirin karena ada kelakuan nikah seneng kecuali kau leben ajunan bisa aja ngajak sampai ati aras aki manis senyum ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mun pengajian nikah seentar lo pati rami bu nikah berarti pengajian nungku hadirin mun pas pengajian rami dicurigai takut geng seentar nikah benih geng niat ngaji Nki bukti kan antara pengajian ben orkes boy. Kutak ramian orkes kan. Padahal jelas aki. Gitar haram umpama glenun sepora akan dihukum. Ya bade selok ngaramaki, ngiring pendapat sing ngaramaki gitar haram. Sementara pengajian dah jelas ada haram sekali. Tapi mi ramian orkes. Ini zaman lambat tahun 2000 kesamun pengajian. Bu nak nonceng orang. Coba pahingonceng aki. Hari ini saya cocok minta kalam baca makin pun cocok abadangki nah lambat tahun 2000 gue lagi ingat pun pak orkes kalau memang betul kamu cinta saya sudah tentu aku rela menerima. Asal jangan dimain-main, asal jangan dibohong-bohong. Demi Tuhan saya berjanji. Tadi mak lampir. Abu mun langak nikah ni kata usaha honceng. Napa boleh saya ngodah. Mbak pun punya gendung di budi bang ngocah. Hei ada kau baba. Hei boleh lo ngatelah. Jadi kau lewen ajunan sebisa jengaja sengkak karena ibadah ni kata cocok kalau bernafsu berarti kati ajunan makin kengi pele bi Allah ibadah orang selamat mantar pada becer kapi. Amin Allahumma amin Allahumma. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah dan kula mada bahas hitung hadis Gusti Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi nikah iriwayataki toles ulang sareng Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi sebutaki dalam salah satu kitab nama kitabnya Nasaihul Ibad. Kanjeng Nabi ada bu senikah sittatu asya hunna gharibatun fi sittati mawadi bada menem perkara kak dinto cepon Gusti Kanjeng Nabi gharibatun fi sittati mawadi 6 perkara ni kalau pantes beda 6 kenengan. Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi adabu ketika Nabi Muhammad adabu gharibah ay ba'idatun anil munasabah tak pantes tak cocok beda menem mun esabah 6 kenengan ni kalau pantes hadirin beda menem perkara ni kemun esabah 6 kenengan ni kalau pantes saya rasa adabu Gusti Kanjeng
saya menembik gulai baca menter eke ngak namo lena menter setiap bayi ngak ada kaula ajunan senomor situng kanjing Nabi adabu al masjidu gharibun masjid ni kalau pantas masjid ni tak tepat masjid ni kalopot ba'idatun anil munasabah tak cocok cek pun kanjing Nabi fima baina qaumin la yusalluna fi mun masjid ni ka isaba isitung tempat seorang ia ting masjid ni kalau teman entar apa jangan fardo ke masjid ada ikan to tenghi ada kan hah banyak abu pula pangolakeun dina ini banyak oh benih karo bedupah banyak masjid ni kalau pantas cek pun kanjing Nabi mun masjid bade situng tempat orang saya bade siting masjid ni kalau teman apa jangan fardu dak ke masjid hadirin ni kalau pantas ni kasih ada buku setiap kanjing Nabi makanya di dalam syariat bajang ni kai bagi dua bada bajang ni kasih pakon bajang ke masjid bada bajang ni kasih pakon kalaku compok mak le compok pada kenengin kalakuan ibadah apa jeng bajang napa saya pakon kalaku ke masjid sateja kalakuan fardhu ni ka kalaku masjid ben beda situng sunnat pakon kalaku masjid nyaman salat sunat duha ni ka siarnya di masjid selain kak dintok bi kanjing Nabi pakon salat compok dadi selangkong sae ajunan mun entar ke masjid salat maghrib masjid ni ka cuma apa jeng fardhu maloloh sunnat ba'diyatal maghrib ni ka tak usah apa jeng masjid selangkong sae apa jeng kak kamah pleman kelu apa jeng compok mun kerana debak kecompok apa jeng mun debak kecompok main HP lo nah apa pamari masjid jelas tahajud kalau ku compok hajat kalau ku compok witir kalau ku compok sunnat ba'dal maktubah wa qabla al maktubah qabliya ba'diyah cek pun ulama selangkong saya kalakoh compok hadirin mak le compok ni ka juga tempatih nyembah da Allah Subhanahu wa taala fardu kalau ke masjid sunnat an-nawafil ni kae compok kecuali salat sunat duha bulan duha ni kasih arra lakar ko padang hadirin saya muljaki Allah mik kutu keng apa jeung ke masjid hadirin mana kanjing Nabi ni ka bade situng orang bini asmana Ummu Mahjan gak dinto benari ke masjid apa jeung enten aring kesan ke masjid sabuan bade serok pui pemancing bade setak rapa iparapa ni kalau kono Ummu Mahjan ke masjid wakilah hiya Ummu Alqamah bade ada waki Ummu Mahjan ni kering sepo bining Alqamah tapi wakilah benih benari ke masjid Ummu Mahjan ni kah napa saya kalakoh aring kesan aring kesan ke masjid situng bakto Nabi Muhammad hadir ke masjid engal tengale Alqamah ni serah Ummu Mahjan ni kata ada tak ibangki akhir kanjeng Nabi pah meriksa ke sahabat ayeuna Ummu Mahjan da Ummu Mahjan mak tada sahabat pas ajawab qad matat ya Rasulullah Ummu Mahjan mangkin ampun sete ya Rasul faghadaba ghadban sadida Nabi Muhammad ketika mireng kabar Ummu Mahjan ampun sete faghadaba ghadban sadida Nabi Muhammad kak dinto tukan sara cek tukan pak kanjeng Nabi ada bu senikah lima lam tukhbiruni mata beritahu kaki kangkok mun Ummu Mahjan wafat cak sekinga tahu kok salata kina fa inna salati safa alaha yaumal qiyamah minta ke benda ki mati namun mati Ummu Mahjan sampai setia cek ke benda kok apa jeung ngakina karena kok je mun apa jeung ki situ ngoreng tang bejeng je bakal titip pertolongan nang hari kiamat orang se bejeng ibing kok je tak kira masuk neraka fadhahab bihim ila qabriha Nabi Muhammad pah minta ater ayo ater kok ini mau kupurna ater di mau kupurna Nabi Muhammad entar ke kupurna Ummu Mahjan asolat sunat ghaib asolat ghaib Nabi Muhammad atas kupurna hadirin salah tadena salat ghaib Nabi Muhammad nikah kupurna nikah seakan-akan bermuhadas saja pun sahabat seakan-akan Abu Dabuan padahal ia dengan Nabi Muhammad nikah tada orang tada pasera saampuna Nabi Muhammad kubur dari kupurna Ummu Mahjan Nabi Muhammad adabu dakhalatil jannata Ummu Mahjan se materi masuk surga bi Allah ilm kubur isabuk raudhu min riyadil jinan kala benapa gara-gara apersian masjid sebenare benih ke ngabejeng iki ngabersihan masjid ni kan compok banyak kak tukang bersihan masjid ni kan noleh kotak amal elang
Oh matompes nih kenyaman. Hadirin mahjan, ini bukti konkret yang dinyatakan di dalam hadis. Napa-napa oleh orang ni kekeng pas sampai abajeng keng saya berusaha ke masjid jamin swarga Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas. Maka dalam bak kisattar Allahu yarham kisattar lumajeng ni kalau bak sing ceramah mesen tore pasemak ke masjid pasemak tore pasemak tina makita abajeng akor semak wala po capo kerempak elekai ko eka pesan kisattar Allahu yarham jimin. Iya maksudnya lagi antara abajeng lagi nyeleke le kamage ya lagi nyeleke tok makita abajeng kan kerempak masjid le kan. Iya mangkana mun tak abajeng mangkana makin seelang keada ni ternyata ke masjid ni makin seelang keada. Iki na bangki. Hadirin dan kula ki engak kondisi zaman konah. Dan kula nika makin umur 35. Karena dan kula nika kelahiran tahun beluk sanga. Jadi kula nika fupak sedeng aja abinya boleh. Hah? Buku lebih bini kula soro. Kula soro keng karo aja keng kula tak gelem make soro aja kula nika istiqomah. Ikatan suami takut istri di rumah. Soro kula kak soro bini kula soro. Situmbak to beda orang yang compok ada kan dia masalah bini dua. Ketika ada kan dia bini dua kula bah nyampung ada kan dia sekali bini dua nika. Itu mau bini kula bah nyampit di budi. Pai soro kula. Terus lah bini boleh terus. Kula mikir alhamdulillah berarti tan kula soro bini kula. Bukan soro nih kan. Cak sekeng elang-elang kan. Lah kan itu. Lah tani ro terus kula. Terus lah bini boleh. Empai lah ngebenpung kan ai mah. Mak le pada tak milo. Jadi gulai soro bu, soro. Keng gulai jadi nak kanak bagus gulai ten pakai soro gulai. Aku cakap bola tu kau juga nak tedung kau ada. Apa yang agak gelak kegelak? Maksud tata kau gulai juga nak tedung bini gulai tu mau tada tu mau mole karo mana? Apa yang agak gelak sampai? Apa nah? Siapa nyempit juga? Si kemas nyempit di bulu. Tak langkung kau mulai kadek nyempit di bulu je. Dan gula ingat ke zaman kona hadirin. Zaman kona lambak ni ke orang mana ke masjid ulama. Masjid ni ka pasti pesemak kalau berdua kenengan sareng ulama kona. Kenapa sih pesemak? Nomor situng pesemak ben lapangan, nomor 2 pesemak ben kenengan aing. Pemandian kola. Masjid ni kamu zaman kona pasti senika. Banyak sampai makin deh karena masjid sepakun beda lapangan nah, sepakun beda kenengan pemandian nah. Apa maksud tadi ulama konami masjid ni kai ke bayi Eropa semak ben lapangan, tabe semak ben kenang napa mandian. Mak le nak kanak kini nikah lebur entar ke masjid. Termasuk masjid compok gula nikah. Iya deng ke bayaki kolam, ke bayaki pemandian. Ajunan mun setu mandepak ke compok dan gula. 300 meter, 200 meter ke bareng compok ni ke beda masjid. Pinggir jalan, iya deng kasa seekorong kasa pemandian. Jadi sareng saga bayi asmanah kayak Haji Abdul Jalil ni kalau kali kebiaki kola kayak Abdul Jalil ni kak bayi masjid mana kita kalip sekitar 76 masjid sana tempat sana kak salah situ ngasih berang copo kaki kolam pemandian apa mi kaki kolam bi orang kona bi ulama lebak mancing mak lenak kanak kini ni kalebur entar ke masjid termasuk kuda ni kalam buat ponari ke masjid apa jam apa lapuan. Tapi kan saya harap nih kehadirin ke masjid bade compok ke masjid dah bade compok ke masjid dah meskipun depak ke masjid kak dinto beniking tara bejeng tapi ketika anak-anak nikah atenah ke masjid panbi kuda pikir makin ternyata maksud ta ulama kona ni kesesuai kala benda guna Gusti Kanjeng Nabi orang budian si epaju bi Allah ni salah satunya rajulun wa qalbuhu mu'allakun bil masajid orang seatin agentung kalaban masjid sekejap ate masjid jadi bi ulama kona lambe elati sehingga mun la pergi kene masjid ketika mangken bedah panggilan di masjid kasalo pate pengko hadirin karena ampun terbiasa bagi kene ka mas kan mangken kula ben sampeyan ke masjid kan mungkin cek jo ngajo cok mungkin sebelum adzan ki bada ngajian Quran geluh gi
ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Mari ngaji Pak Habib. Salatu wassalamu alaik. Napa nyaman ini? Lik mualik ya halik mualik. Kawan salatu wassalamu alaik halik mualik. Tapi ni kan mereka turun dia. Allah, pada si melarat. Apa nyaman nak? Lik mualik. Kawan salatu wassalamu alaik ya halik mualik. Tangki. Nikahnya mana solawat nida seagabai nikah Syekh Mahmud Khalil Husairi tahun sebitem nikah agabai Solo Jawa Tengah direkam oleh salah satu radio Republik Indonesia. Rekaman apa iki bekal Masjid Raden Rahmatullah Sunan Ampel mulai tahun sebitem. Ya Imam al-Mujahidin Ya Rasulullah capek cari yang batu daripada Nabi kelang bus-bus ajunan uning angin kelang bus-bus kan angin saun turun ke atas kan nyamai kalang bus-bus kan saja pun orang Amerika angin tornado bi orang kona ekocak angin bala bala ni ke bahasa Arab artinya musibah ekocak angin bala angin musibah pulang si berde angin ni kebiasaan setahun sekalian pah ekocak bala tahunan debat dana pah yoba yoba apa hah lah bala tahu Allah cek laki tak nyempit pah kaki senyempit mun tak tepat keding TV pah cek kajena lak palak tahun hah tak baik cek lagi kepada keada gurunya mana beniji ya angin nikah angin kalang bus-bus kota angin tornado di orang kone ekocak angin bala bala ku artinya musibah bala benih talangkong suruh mulai keadaan ni bini kan cari kepada keadaan ni kenyamanan angin bala bala ni artinya musibah balaun walan sebeda angin ni ke setahun sekalian ekocak angin bala tahun aduh bala tahun siapa di bini mereka Allah bala bu Allah kok coba nak bu sebel deh iya pun tak tepat gading tibiknya mana ada iya kaki aja oh baik baca kajian lah pala tahu ya bahaya makanya kau cak angin bala je tak angin bahaya nunggu pokok mulanya malah pal lah pala tahun kau tak patah norok yang cuma pendong margin yang dinak rekod tengah norok sekali ada terus identik aku kelak gelak terus tiga ya gelak tak kok cukup mie menitahan terus mangkana tore kau leben ajunan seben masjid lo pate jauh hadirin tore jeung aja hadirin kanjing Nabi sampai ada bu lau araftumu cok saking oning sampean kencerna aku jeung sepuh ke masjid la atau walau habwa cok saking oning kencerna sampean empian make sokona tolkes ni kay ketok tolkes la atau
cek saking oning pakun entar orang ni walau habwa meskipun akerso cek saking oning kencerna apa jeung ke masjid kula benajunan cek saking tahu kencerna apa jeung ke masjid make soko tade caltong pasti akerso. Hadirin, dulu ada sahabat Nabi Muhammad asmana kak ditu Abdullah ibn Abbas kayak kelepai. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Bada muadzin nah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ni tukang adzan di dua. Situngnya manah Bilal bin Rabah, nomor dua asmana muadzinah Abdullah ibnu Ummi Maktum, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi Nabi Muhammad ni hadirin andi dua tukang adzan. Jadi mun sepuh ni adzan lambe kedua. Makanya beda hadis ni kah. Ketika kaula ben ajunan asaur, ternyata ketika asaur nikah pas ngiding munyi naring adzan. Hadis ini kah. Idza sami'tumun nida, ketika sampian ngiding adzan wal ina'u fi yadayhi, sementara pereng tempona beda etanang fala yadha, maka tak usah sabek pereng nikah hatta yaqdi hajatahu minha au kama qol. Mun tak keliru hadis iki nikah, tapi hadisnya sahih nikah. Mun sampian mireng orang adzan sementara cek pereng ampun itegu, maka sampian cek sabek pereng nikah meskipun mireng adzan sampai sampian nekani hajat dari pereng nikah sampai ejer. Makanya matura nikah termasuk di Indonesia beda pemahaman Islam yang dari hadis nikah. Mun asawur ketika ada pas ngiding munyina adzan nikah oleh terus sakit kan, nikah oleh terus sakit. Jadi saya oleh mun saya pereng nikah mungkin oleh patada meskipun la adzan keng mun nambah boleh tak oleh. Raja nikah ajaran Islam sing nikah raja di Indonesia. Salah satunya ajaran yang tidak mau kepada bid'ah ngamalaki hadis nikah hadisnya sahih. Jadi mun sampean ngiding mun nyina adzan wal ina'u fi yadayhi, sementara pereng labede tanang, maka irojek sabek nikah sampai sampean memari si ejer nikah. Akhirnya pas kebaidadil sampai makin ketika asaur tempon ajer nikah hadirin tak usah sabek patotok tak napa keng mun nambah boleh tak oleh berdasarkan hadis nikah. Sementara kaula ben ajunan si ulama ahlu sunnah wal jamaah tak oleh hadirin mun la adzan make tempona asaur nikah kudu sabek. Si beda colok kudu keluar lagi mungkin beda colok. Mungkin bah hadis ni kada remek ya kan hadisnya jelas nikah. Mun la beda tanang tak usah sabek Eropa totok bi Kanjeng Nabi. Di ulama ahlu sunnah wal jamaah bahas nih kalau bi Kanjeng Nabi pakon cek sabek polanan zaman Kanjeng Nabi itu kang adzan sepuh ni kadu kali. Jadi mun saya adzan ni ka Bilal bin Rabah ni ka bani adzan sepuh tapi adzan salat tahajud. Baru adzan sekedua ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum adzan nikah baru kaula ben ajunan nikah pun masuk waktu sepuh. Jadi hadis ibu nikah diihtimalkan di ulama ka adzan Bilal bin Rabah. Makanya tak apa-apa terus sakit cak kita sepuh. Jelas apa mun pah nikah pah di bisa ia malaki umum hadirin. Mun sampean nekuk beda saya beda oleh patada sepenting jak masang boleh nyaman kapan bu sepuh ngalak kacang beda budak ku gengku njak make asar tak jera mari kacang aja kan engki kan senikah masa kan sabor-sabor dan gula tak ngenya kelompok di luar ahlu sunnah wal jamaah. Tapi untuk ulama ahlu sunnah wal jamaah ketika ampun bareng adzan pakun kotu ambu mun beda elesan pakun kotu olah aki tak oleh terus aki ketika adzan nggih. La Abdullah ibnu Ummi Maktum nikah hadirin setumbak totoman amid dak Kanjeng Nabi. Apa mi amid? Istadzantu ya Rasulullah dan kula nyon eti lo abo jeung ka masjid. Mata abo jeung ka masjid dan kula tuwa ya Rasul. Dan kula buta ibnu Ummi Maktum ni kalau ningal. Dan kula tuwa dan kula buta. Dan kula katibi ada saya nonton ka masjid. Kula fa jeung compok bae iki. Kanjeng Nabi matur sanikah. Hal sami'tan nida ya Abdullah? Kaki bade bungkon ngiding munyin adzan di masjid.
qala bala engki kula ngiding kamu nyen adzan kan lepas adzan kan uga ke atas Bilal ni kan nyaring suarana dopak begitu jauh hal samitan nida ngiding adzan kaki qala bala ke masjid buta tua katibi idin tro abu aja ngafardu compong bi kanjing Nabi tak yeti ni haji bi kanjing Nabi tak yeti ni berangkat Abdullah ibnu Maktum pun lema bektoh atung ketan ke masjid situng bektoh Abdullah ibnu Umi Maktum apa aja ngasopu para dia pak ke masjid tung ketan nikah ku tak belecar sampai Abdullah ibnu Umi Maktum ni kalabu hadirin deui na tepak ke betu sampai lokan ni kamu tu dere kan kamu tu dere sini lokam tu dera le sama ada kejadian saya labu ni kah Abdullah ibnu Umi Maktum pan ke masjid aku tak boleh saya nonton lagi hadirin pan keluar di rumah mana bersih ku tanah ngapa tonton masjid mari bajang keluar di masjid bersih ku tanah ngak tonton debak gebung kona 5 kali sehari bersih nonton itu Abdullah ibnu Umi Maktum ni katanya pas saya sampian mi cek bagus nonton lagi kula bajang berjamaah ke masjid kula mali satunya kula tak andi keng kula mali sedua sampian bi kula itu akina saya nyaman sampian pas nyampir saya nonton deka dulah ini tadi ia mending Madura nggih kan mencak maki Abdurrahman tidur Rasman Abdurrahim Durahim Ibrahim Ibrahim Muhammad Khalil Mat Halil mencak gelak tang nyam aja pentong bentisu bi kok kemarin saya sampian sinonton kula mi 5 bekto nonton kula ke masjid mi cek bagus sampian kula mal sebesar kula tak andi keng kula mal sedua saya nyaman sampian nyampit sinonton dulah la tak usah tuake kok kolok parlo tua nak kaki aja bah ngecit Abdullah ibnu Maktum pas saya sampian mi cek sombongan sengko iblis cek pun Abdullah ibnu Umi Maktum bah mun iblis sampian mak nonton kula apa aja cak iblis ni kakotun alang-lang orang ibadah impian saya nonton gula ibadah baik jawab iblis kakek enggak ya lambat kakek ada saya nonton kakek pah labu kakek saya labu juga pulang saya labu keng entara ke masjid tu sana kakek saparu bi Allah isapora ada sekali makan kakek buka tonton takut labu boleh mun sampai labu sekali naki gemet tu sana kakek ada sekali jadi lakona bagus tapi niatnya juga mereka saking dari alus caranya setan nyup pada hadirin makanya kula benajunan kau tu tengati setan ni kau coba benih harus lorosan mun tingkat kula ben sampian ketika sakaratul maut setan ni kan nyoba karo keng pada beri aing sini kan kakek aing rek mun kakek gelem norok tangoca aing dibuka ibu kieu orang sakaratul maut ni kan narjeng lapar sampai juga ulama maki aing satase yen maki kapi ni kata kira beres arjeng pada beri aing kakek kor gelem ngocak tangkan dengan kakek ibrina aing makan dia pun emekasan bilanya benakan dada kastana pun pada beda bila depak kekerungan setan asari kenengan setan nyupa apa ropa nyupre orang atoroa beda aropa embuna beda aropa kuruna kayak mun terus akhirnya ku kaset bisa lontar jadi setan kor kakek gelem nerongko enum sedekah tapi kayak mun orang andi ilmu hadirin benih sani kacarana nyoba lain orang ngak tingkat kula ben sampean nikah hadirin ibu de nikah bi setan cuma ipa sengkak kata apa aja sepu ipa celep napa hasapo belum buka engke kan mun sepu kakak ribu pahi buka sarungai polre pahi ke atas cetak se atas itu puy se ibu torot cecer maksudnya se ibu la haula wala quwata illa billah munting kata kula ben sampean cukup ipa sengkak munting kata para ulama kan bisa aja ngaja ke ibadah bani ipa sengkak ipa terus bisa setan ibadah terus kapan lah ibadah bisa tahajud pan bisa aduha pan bisa ngaji pah itok ati di setan bian pela kongku kiai selain tedung bian tahajud
Mbian niku HP mbian ngaji, mbian pelak kiai. Seni ke akhir bah umur iya kok pikir-pikir. Nanti bentang tetangga. Hadirin, pada ni kepada tak pada tun hadirin. Ibadah tapi ujub aroma saja abad bener ni tak pada tun ku Allah. Tengah setan ni kan nikah Abdullah ibnu Umi Maktum. Benih pahilang langga bejeng. Tonton. Situng ulama madhab asmana Abdullah ibn Hanbal. Abdullah ibn Hanbal ni ke ahli hadis luar biasa. Beliau gak dinto santri Imam Syafi'i. Sampai ulama adabu Imam Ahmad ibn Hanbal ni kesataja kalakuan nak dinto hadirin persis ben sataja saya kalaku bi Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal ni kata ngalaku situng kalakuan mun tak tege nemu hadis. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ni kenyege samangkah karena kita mangki hadis kanjeng Nabi ada samangkah. Sorry. Saking dari tengaten. Eku fani kebedak embi elang situ. Eku fani kebedak embi ngoreng elang situ eke cok maling. Imam Ahmad bin Hanbal selama 6 tahun gak dinto tak ada rembi hadirin. Maka kamu mamun dari kombi tak anda. Anapa? Takut embi saya ada tepak ambi saya kecok gula. Abu, mun kula ben sambian. Siapa sih kecok? Kan. Ayo ngampung kakek kedua. Ngampung mun kula ben sambian ni kata anda saking dari tengah-tengah. Imam Ahmad bin Hanbal ketika Imam Ahmad bin Hanbal ketika sakaratul maut bi santrene ngajaki Quran, bi santrene etalken ko pengen Imam Ahmad bin Hanbal. La ilaha illallah. Kan ni kasih pakun bi kanjeng Nabi. Lakinu mautakum bi qauli la ilaha illallah. Mun bereng mati talken la ilaha illallah. Cok je kaja. Orang mati lo tengel coba nan den jinna. Allah. Ini ya biasa lah. Allah. La ilaha illallah. Etalken Imam Ahmad bin Hanbal. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pas ayat Imam Ahmad bin Hanbal tanda hadirin. Salah ayat tanda pada bu. La taqulu kadzalik. La taqulu kadzalik. La jangan ada ya. La jangan ada ya. Keton kapi santrena. Bagaimana seorang ulama Imam Ahmad ibn Hanbal, santrena Imam Syafi'i, ulama yang ahli hadis. Beliau yang tak pernah melakukan sesuatu kecuali mangki lakukan Gusti Kanjeng Nabi. Etalken kalaban la ilaha illallah tak anda bahkan alarang. La taqulu kadzalik. La ngireng kiai. Ada bu la ilaha illallah. La taqulu kadzalik. La cak ngucap daya. La cak ngucap daya. Hadirin, Imam Ahmad ibn Hanbal bektu ni kalau sampai seteh cuma kelenger. Salah satu ni kepah sadar pole Imam Ahmad ibn Hanbal. Sampai beres pole. Dalam keberadaan beres santri namator. Apa-apa ajunan ketika seteh italken kalaban la ilaha illallah. Salah akib pak bahlo enda batai beki ngucap la taqulu kadzalik. Beda pada apa ajunan kiai? Bukankah kanjeng Nabi sa'jabu lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Kan kanjeng Nabi semakon mun beda orang saya apa kontalkan la ilaha illallah. Maka kanjeng Nabi ajabu man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang akhir dinmu didabu asang la ilaha illallah pasti masuk surga. Ajunan mata anda ketika katakan la ilaha illallah. Pas ajawab Imam Ahmad ibn Hanbal, engkau benih ngucap kakake. Engkau benih ngucap kakake. Engkau je setan berentarkan kau ketika engkau mati ya. Setan je bah ngucap kan kau. Imam Ahmad ibn Hanbal dan kula ampun banyak maka per orang ketika sakaratul maut. Dan kula ampun banyak maka per orang ketika sakaratul maut. Keng untuk panjenengan dan kula tak bengal Imam Ahmad bin Hanbal. Panjenengan terlalu alim, panjenengan terlalu bagus, panjenengan terlalu hebat dan kula tak bisa untuk nyoba sampean ketika setan ini dan kula tak bisa. Sampean terlalu bagus karena sampean ahli hadis. Ajunan tak ngelaku kecuali kelakuan bi kanjeng Nabi. Selain kula bisa nyoba, keng mun kepanjenengan kula tak bisa nyoba. Nik kabi Imam Ahmad bin Hanbal, Allah cak ngucap dia. Allah cak ngucap dia. Anapa? Imam Ahmad bin Hanbal ngerti. Setan saya ngucap sanikah nikah hadirin. Justru keng abri perasaan ke Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Imam Ahmad bin Hanbal ni ke orang pelak. Makle Imam Ahmad bin Hanbal akhir sekarat tak aroma saja abang hebat, abang ahli hadis, abang yang kata kue setan. Sehingga ketika saya trilum ke badan ujub amal Imam Ahmad ibn Hanbal ni keelang sia-sia. Kerja ben alos cara nyoba setan hadirin. Kerja ben alos. Mun patebak ka Hulil Yasin. Oh Hulil Yasin, mpian ni kehebat tongku suruh nyanyi India. Nah, coba lu he kok. Ayo. La 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 la. La 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 la. Yalla.
Hah? Mi ingatan bin nih kakek Fuk. Menibri dik bahero terus. Lagu maksudnya lagu India. Oh. Kurang 15 menit. Apa? Pakun kurang sejam. Makilah pidato oleh 40 menit pakun kurang sejam. Hadirin, gila ni kemenem. Makin abas itu masjid kita mari gula. Itu bah tu ni kesejam berarti pengajian mari kol telok malam gedik ni. Siap sampai kol telok. Ongguan. Siap 7 sampai kol telok. Siap tak mulai sampai kol telok. Siap ada tek pokol telok. Dan tek kol telok om kita. Kula ki ngeliak akhut mil Quran di jannah ni. Hah? Oh temoran lagi. Mungkin posang je lagi intar dah ada enggak. Kuleku mula abini jandaro kan tola tukang kapi bedak teh orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Anyuon ka Allah mantar pada selamat engki. Anyuon ka Allah mantar pada bejregi. Tak langkong hadirin, tak langkong. Mun bisa ke masjid turi ke masjid, ben tak langkong. Masjid nikah oleh ajar oleh asarin tapi tak oleh mekotor tapi untuk aroko masjid sapora cek ni ke pengajian tinggi kak ni ke pengajian gula perlu ada pak aroko masjid sesuai fatwa Syekh Ismail Utsman Az-Zan Al-Yamani dalam kitab Qurratul Ain aroko masjid ni kaho ku mata kenging hadirin aroko masjid ni kaho ku mata kenging gula perlu ada pak ana apa gula mak perlu ada pak mun ajunan oning cek hukuma aroko masjid ni haram umpama ku lekku ajunan pas aroko masjid beda acara tak bisa keluar curoko empian aroko mula oning ho ku macet haram kapan keluar sampean beda kasta sapora aki Allah dan ku leki pura aroko dan ini ketusan sampean bisa sapora hadirin makanya ku perlu madepak teti ho ku aroko masjid sesuai fatwa Syekh Ismail Utsman Az-Zan Al-Yamani dalam kitab Qurratul Ain kak dinto ho ku haram benta oleh ulama-ulama lambak ni hadirin aroko masjid ni ka ho ku macet pun beni haram tapi makro. Loh, lambat kan tak ada rokok di ulama nikah pada akhir kalaban basol kalaban bebeng orang ada bebeng entar ke masjid nikah kan makro pulan le sana abau akhirnya pulan bebeng abau iki ke masjid nikah hukum makro make arokok nikah makro cuken jadi bau na rokok pada akhir ben bau na bebeng sehingga ulama beda debu arokok nikah hukum nikah makro tapi ulama bisa Ismail Utsman Az-Zan itu buaki arokok masjid nikah hukum beni makro tapi haram. Saya bahas beni masalah bauna tapi aroko masjid ini termasuk istihzaan wa ihanatan lil masjid ngintengaki dak katalum Allah Subhanahu wa taala talum Allah tak usah talum Allah empiat entar katalum kiai acabis katalum guru tak aroko masuk ke dalam sampean bengal aroko itu talum kiai nah tak bengal lagi tak bengal kan si aroko itu talum kiai tak rokok kula benajunan pak masuk ke dalam pak rokok ya jun kiai itu lima kiai kan tak bengal aro masa abad ni kurang sopan katina apa dalam Allah masjid ni karoman Allah masjid ni dalam Allah katina apa dalam Allah rokok kula benajunan sepora kak dinto pengajian kula perlu madepak umpama ajunan kula kumpah aroko masjid mun oning cek ho haram keleman pah aro masa astagfirullah sepora aki ya Allah nak le umur seni ke hadirin jelas paham ki manter bisa istiqomah antara ke masjid tapi mon egak dintoh di sana apa nyaman kan toh pakondem oh mandala mon mandala ni ke insyaallah kula tak kebeter iki insyaallah dan kula setumbak totoman api datu pokol 10 pagi mulai kol 12 dan kula pah tengah dan lebat masjid tempo na adan hayya 'alas shalah kula ngajak supir kula ambu kendu pajang masjid berjemaah kendaraan masuk parkir kula masuk ke jeding audu mari audu capok mari si adzan kula masuk ke masjid alhamdulillah si adzan mulai karo adzan beri ya kula tinaki contok tok kece cek ngaragu bi kula oh rek yolok sing ngolok buru tapi ni kabeni eman dele gi kamak jauh
cek nyak tanya kan. Tapi kan senika realita di masyarakat. Padahal bi kanjeng Nabi cok saking oning kencerna bejeng masjid la atau walau habwa makela sokon tada arangka berhubung kenceren tak padang guleban sampean mun karo ibri kenceren tak pati kenceng hadirin. Egi coba berjemaah subuh ke masjid cek beri kenceren. Pengumuman pasera sa abojang berjemaah subuh masjid Mandala maka bekal ibri obeng 3 jutaan. Billahi bagi di bengkalan rombongan abojang deuna. Jelas? Tak usah 3 juta seketebu boy. Saya pejang berjamaah masjid deki ebun temura masjid yang bei obeng seket ebuan haram make romana ibarat mulai ka temur kapiore. Arapa? Pese. Padahal pese tak iki bemate bejang kaula ajunan. Ten gula perlu masenga khulil yasin pada sengkak. King kalaban mainga ada ajunan mi pola ajunan kapuringan hidayah bisa ngalakoh hulil yasin tak bisa ngalakoh ajunan budian selamat kula pahakating kasampian budian di akhirat amin kok Kak pah cengeng kake japa yu pah lu akitip sakale nora lu teman nemuring genteng cepah dei jadi kipah jatuh cinta kan kok kata engkau jalan di bini le sorry ya kiu-kiu ya kok bedel ki ayat ceramah di bawah kiu daripada selamat lagi daripada bercerah amin Allahumma kita sini kemakin zaman apa zaman makin ya Allah mau dibanding kibon zaman lambok cow Kak lambok ring laki mun mentering bini mun bini saya tanya ki kada tukang ngaji Quran ya sini ke lambok makin mun bedereng laki mentering bini saya tanya ki kada berapa gajina sebulan nggih kan ya juga kan beda lagu na Bu tak penting ganteng cang sapa tak penting soki cang sapa mun tak diandi ada senyapa munya pesena janda nuroa aku pak jandana deh betangki kan ambuh sekejaki molotan deh coba iman dia turai molotan sekejak deh kan to molotan per Roma ki nggih tiap Roma berdisang molotan ki coba turai molotan deh kutamun saya molotan tempat kasih melarapah anak ang serontar kaki koncengan dong kaki pak kok kenyang ya mun saya molotan tempat kasih soki oncengan kol 2 peletung lah asel deh cek kol 12 bini nilai cek kon kak tuan arap le ini sebiasa nama taan beda entar orang ada mataan lagi ada datang oleh berkat arbu bini deban anak saya ngembak berkat ta dan nak cong cek likuli nak kok beni keng ngalakin terus tahu esena apaan ibu kak bitong abu kalau kun antar ke pasar titi sepasar saya arasanan le kon kak tuan mulur narajaan tahun beri ya iko arapa Bu ada nyak letek kesetiaan apa Kak? Nyaltek larang kehe kok pon bertung nih Kak ki lekas mari kurang 10 menit iya marah kayak jat lanjat cuma dia tuh di depan kebek cari beb mantan di pantar ke masjid kok antara ke mantan cari hadis sudah mantan tadi ya kalau muncul hadis nikah gula masih itu ya kalau sikit menit dia begemet diambian pahit orot kayak gila gara-gara lak palak tahun tuh tak iya ya cak gelak
bersitung masjid mun tak ibu ajangi nikah aneh asing cak Kanjeng Nabi. Nomor 2 wal Qur'anu gharibun fi manzil qaumin la yaqra'una fi. Quran nikah asing, Quran nikah aneh, Quran nikah tak patut bedek situng Roma mun sandi Roma tak teman ngajian Quran. Beda tore acim baca Quran dah kuleman gak diman pengajian kule selalu mataber tore pun maria bejeng ngaji cek nyak benyak saayat pun maria bejeng saayat anapa kule mak mataber pun maria bejeng saayat mun sampian niat ngaji saayat empian andi alasan untuk tak ngaji alasan lesu cek leding saayat alasan akhir saayat alasan sibuk ning saayat kula ben sampean beri-beri lo gelem ngaji lan mun ngaji kudu sama krak kudu salemper bektok mipet ya tak ngaji kan mangke nobe cek ngajikan sama krak cek ngajikan salemper pun mari abejang saayat Quran kula sering ngabeula nikah bu sabek Quran ya adeng pabejangan ikam maruku ben sajadah yang par sabek ya adeng empian pun abejang pasti ngatelak ke Quran mun la ngatelak empian pasti engak sing ngaji karena ngatelak pun mari abejang sing ngak cek mun tak tege ikalak Quran ngaji berempak tak pahit protes engkau saiki kiri. Pah bila sehata makin mungkin seayat kok. Empian makin dah hatam berapa kali. Sajus di meyaki bahasa anak tok ru tak hatam leka. Cak gulu memang tak lem ngaji. Sehari seayat, sehari semalam 5 ayat, sebulan tu sekat ayat. Perhatikan. Mari bajangi saat dikimpian, mari bajang sopu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Kedingake. Mari kedingake. Mun kula pada pak sini kambian alasan tak ngaji alasan apa sih tak ngaji tore ngocak akhir cak terus agak sayat ngocak alasan sayat ngocak tak sempat sayat mari duhur kalak boleh terus lagi Bismillahirrahmanirrahim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin sadaqallahul adzim duhur mari asar cek kamu tak tege kalak Bismillahirrahmanirrahim Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun Sadaqallahul adzim. Mpian mun pun mari apa jeung saayat mpian tadi alasan untuk tak ngaji hadirin mun pakun tak ngaji mun basa nikah dati lakan keng beuni mpian selok ngaji keng bi Quran selok kendek gula ben sampean saayat keng mun sampean tempo nanang tenang tempo nalo ager tambai padu ayat telo ayat pa ayat pakun tenang tak ager tambai pa kena selemper tempo na pak le burung ngaji kena sampean sama krak tempo na sampean pak le burung ngaji kena idu lemper tempo na ager saayat pole tempo na lesok saayat pole tempo na ager mangkata saayat pole tempo na nang tenang tambai pa benyaan sehingga pun mari abejang lok teman pekek kuluban sampean ngaji anapa kuluban sampean beri-beri melok teman ngaji pelan saya pikir kuluban sampean kutu ngaji salemper kutu ngaji di lemper bekto para tade ya bah tak ngaji dia ken mangkin obe cek ngaji banyak saayat keng mun tempona tenang tambai pabenyaan keng mun tempon akhir saayat sehingga pun mari abejang kuluban sampean tak teman pekek dari Quran pasti ngaji walau ayatan wahidah siap amal ni kalau kutu banyak kak benih banyak tapi bagus tina makin didik sepenting bagus makan jawaban Allah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah nguji kaula ajunan kalaban mati ben odi trooni ngah seraseh lakona paling bagus benih lakona se paling banyak ahsanu benih aksaru tina makin didik sepenting paratu makin banyak mun lok paratu sepeda motor andi belu keng butuh kapi setengah ngaltok banah setengah ngaltok setira setengah potong kenal potah setengah ada busina andi beluk keng ada kening tompak tina ngubu situng pesepeda sepenting anyar tompak abi abai bisa macam andi banyak mun tak ada bisa tompak andi situng keng tompak abi bila abai siap sepeda baca aku
Jelas gitu. Tinggal beda orang mun ngaji kan sajus hadirin. Ken ngaji lo dadi ganjaran elak nabi Quran. Dak remak. Saya keding kalau dak dengetok ben diburin. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladzi marra ala muladi wa yaqayna qala anna qala kam labistu yawman aw cang malaikat apa saya baca. Nikah haram salat oleh ganjaran elak nabi Quran. Ini masuk ke hadis rubba qari'il Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang ngaji benih oleh ganjaran elaknat arapah ikhlal lil makna makna Quran itu budu badis itu buduan boleh pahlok betul suara mau ngocak tang colok ngak terbilu pentong juga kemarin tak langkong pemulai kadek reka ika bila ngak terbilu tang colok pandai lah saya ngaleng ke gigi buru dah ya mak gelak cek nyari yang ku tak tahu ngarang kok. Dari ngaji sini kan? Tina mah kita oleh sajus tina kan salam saayat tapi nakna jelas. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فأماته الله 100 عام ثم بعثه. Terus kencang kur pejelas ngak napa ngak sesudes ngaji kencang Abdurrahman Sudes kan kencang tapi per kalimat jelas. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Kencang tapi nak bener Pak. Wa ma kunna wa hum yastaqbilun wa ma kunna apa saya baca aja. Jelas pon masjid tak pantas mun tak ibu ajangi Quran tak pantas mun tak ibu baca siap ngaji ben mari abajang saayat siap ngaji ben mari abajang saayat terkabarna hidayah bah ngaji aku. Senomor telok wal Qur'anu gharibun fi jawfil fasik. Quran ni kata pantas beda irung kerung orang fasik baca Quran lah king Quran lo ketika lakuan ben are ngaji king pakuna maksiat selingkuh puntil-punan kalakian orang tepak keh kok ki ampo adekan deun kacuba na tatangke ki ampo nyarian salana orang lain makilah ngaji keng mun kelakuan cuba ni kapakunta ambu ni kata pantas cek pun kanjeng Nabi karena Quran ni kebeni perlu ibaca malolo tapi perlu iya malaki ambu cek ampo bak cuba aki tatang kan sini kau yang tepuk ben sesoki apa lek cek cerek tepuk ben semalar ya apa cek kalung imitasi apa na boleh karo kalungan imitasi maki kalungan to ngarasape torot sebenting aku ilek RTB ya cek sini kemakin saya menepu bisik-bisik tetangga kini mulai terdengar selalu di telinga beda apa ibu direka nyampit asik kok beri kata-kata ya kok minta kata dia ini bagian aku laku kata-kata Allah ya cak sini mungkin mau tak lagu cuman sepenting lagu ni lagu bagus ku napa pergi nggih enggak cuman saya mungkin ni kasih lagu bagus kapi cak lambat lagu dak kanjeng Nabi mungkin yo lambat ada lagu sini kan jangan samakan dia dengan yang lain
bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Ini kecepon penciptanya untuk memuji Nabi Muhammad. Cepon Guru Safruddin Bartopura Banjarmasin, dipopulerkan oleh Arafik. Rambutnya yang panjang, ikal dan bergelombang. Ini kan Nabi Muhammad saya maksud. Nabi Muhammad ini kan obung lanceng sebahu bergelombang, lok pleker tak lurus. Bagaimana hatiku tak merasa bangga, orangnya ramah tamah berbudi bahasa, tiap yang melihat pasti memujinya dan berkata tiada lagi duanya. Oh sungguh bahagia, aku bahagia. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Dibubak lekor bahyoba, pepe kalompang, bibir ceruk saloni, mi semadu korang, kebayan cukemi. Selambat lagu kan Nabi Muhammad makin yoba tadi lagu cinta, selambat lagu cinta makin bahyoba tadi lagu solawat. Beda solawat seni kenadana ya Rasulullah salam Allah salamun alik. Ni ke lagu asli nah hamtum jawahunggi. Iya tabah ada iya kula mung kura pidato bahas sokong kak neraka jahanam boleh ketu mik boleh yu mbok apa nyo nganyar depak dah yo bareng kok. Coba kula pidato bah ngocol हम यार है तुम्हारे दिलदार है तुम्हारे हमसे मिला करो कुछ bodoh banget ini nanti orkes mereka nak kaki tidak iya bu bagi dia ada gelar pelan bah ngocol lak palak tahun kayaknya ada ke budi bodoh kapi. Senomor telok ini kak, senomor 4 senomor 5 ar-rajulus salih fi yadi imra'atin sayyi'atil khuluq wal mar'atus salihatu fi yadir rajuli sayyi'il khuluq. Tak pantas senomor 4 dan senomor 5 cakap ngaji Nabi mun beda laki bagus sebini tak bagus. Oh tak apa sebini salihah laki na tak aja. Ini tak pantas dengan ngaji Nabi. Jadi mun saya laki ibadah sebini kutu ibadah, mun saya bini ibadah saya laki kutu ibadah. Mantan si kedua ada mantan. Mantan si kedua tepak akase bagus selaki soleh si bini solihah. Amin. Senomor 6 terakhir wal alimu gharibun fi manzili qaumin la yastami'una fihi. Mun beda kiai, beda ustad, beda guru lata ireng-ireng aki di orang tatang kena mun parlo esan rasani mun parlo ibu coba aki ki ampo ecak ko cak ni kata pantes hadirin innallaha la yanzur ilaihim nadratar rahmah. Orang sebenarnya ni kamu tahu be ampo cak ngocak kiai yang laki si tak bagus ke bini namun bini na solihah orang bini selalu atoat ka laki ni ketika laki na soleh maca Quran tapi tak etoro o tabu Quran nak teman ibaca o tabu masjid dok teman iyan tarin bang ku ada pun kanjeng Nabi innallaha la yanzur ilaihim yaumal qiyamah nadratar rahmah. Hari kiamat di Allah tak kira ete ngalih kelaban paninggalan rahmat bekal etin aki dari kebelasna Allah mantir selamat tak tepak dek kaula ajunan. Amin Allahumma amin. Sekak dintoh sejam ampun lebat 7 menit bila ada orang kamu minta yang sini 1 jam lagi mayu nuru nireng pas tutup kalau berdoa bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma alif bainal arusain Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Adam wa Hawa Allahumma alif baina widyatus salihah wa wa'id AM Allahumma alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Yusuf wa Zulaykha wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Muhammadin wa Khadijatil Kubra wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Ali wa Fatimatiz Zahra warzuqhuma auladan mubarakin
وارزقهما أولادا صالحين وارزقهما رزقا حلالا واسعا مباركا كثيرا بغير تعب ولا مشقة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيدين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.